Salibonani umthakazo omuhle. Owakuqala ngithanda ukuthi kona nginanzelele izinduna zakithi zonke ezila. Ngisuke lapho nginanzelele abantwana benkosi umzilikazi bonke abala. Nginanzelele abantwana abaka chief in command. Inkosi uLobhengula eyiyona inkosi yokugcina esizweni senkosi umthwakazi. Bayethe namhlanje silapha ukuzokhumbula amaqhawe akithi awela lapha evikela isizwe, evikela inkosi, evikela ubuzwe bethu. Yikho namhlanje silapha sakwenza deliberately ukuthi khona sikwenze mhla ka4 hayikhona mhla ka3 ngoba mhla ka3 yikho lapho ubukhosi bethu bawa khona. So mhla ka4 thina sithi yikho lapho buvuke khona ubukhosi bakithi. So silapha nje thina sithi buvukile ubukhosi bakithi. Namhlanje silapha le memorial senzela ukuthi abantwana abancane labo babe kwazi ukuthi kuyini okwenzakala la. Memorial le kodwa memorial le iyasikhomba lapho kumele siye khona, lapho kwalala khona amadoda akithi, lapho kwalala khona amabutho akithi ukuze abantwana bakwazi. Ngiyajabula kakhulu namhlanje ngoba umsebenzi wethu ngubona hayi sesichaya intambo ngoba nxa kulabantwana abancane kusho ukuthi sesilaba abantu bokubachiyela umsebenzi omkhulu kangaka. Sizwe sihle sizwe sihle. Ngithanda ukulibonga kakhulu ngokubekezela kwenu. Ngiyazi ukuthi khona siphuzile nxa siqathanisa lokweminyaka yonke lokho kade kumele sikwenze, kodwa ngicela uxolo kakhulu on behalf of umhlahlo wesizwe sikaMthwakazi eyiyona inhlanganiso eqoqa wonalo umsebenzi. Odinga uqoqi inhlanganiso iuqoqa isizwe okusho ukuthi khona nxa sisiya phambili umsebenzi lo uvele ngowesizwe. Umsebenzi lo uvele ngowezinduna. Izinduna yizo kumele ukuthi zikhokhele wona lo umsebenzi ukwenzela ukuthi kusasa kungabi lamaphutha njengawonala. Bayethe bayethe. Namhlanje sisuka lapha sizasuka ke sesiya khona ngale lapho kule ndikimba khona. Asoze sikhulume okunengi silapha, okunengi sizakukhuluma sile. Yikho ke kathesi ngizacela amabutho ukuthi akhokhele abantu besiya khonale lapho kule ndikimba khona. Engikwazi ukuthi bayakwazi. Alright. Lapha kulamabutho athile aphatheka la. Nxa sikhangele lapha sithola kulaliphi ibutho lapha lokuzeni Ncube. Yiwapho amabutho akekhona la. Wakule Nsukamini, kule Mbizo, kule Hlathi, kule Qobo, kule Amavene. Yes. So ngamabutho aphatheka lapha wonke lawo. Zinduna ezaphatheka lapha zonke lezo. Yes. So sifuna ukuthi abantwana babe kwazi kakhulu. Lokhu ngukhulumela ebantwaneni kakhulu ukuthi abantwana babe kwazi ukuthi kuyini okwenzakala la. So sisuka lapha njobana njile amabutho bakhokhele
kodwa nxa ngikhuluma ngamabutho ngikhuluma ngezinduna phela ama-commanders akhona ukuthi abe yiwo zabe ephambili amabutho ehaya emuva isizwe sisemuva. Yiyo indlela esizahamba ngayo sisuka la. Ngiyabonga. Zitho zimagwegwe ngokugwegwa abangabakho nyakwesaba thonela komachobana kwasimangele ubhengula amawaba ngokwabazela kombiko hlomuza mkhonto amakhumalo Zulu kaNdaba sidlodlo samanguni fevane olumabalabala isibhathu bathebela bamba lwaqwaqabala sizibe sishona sobumboni bamandebele khona amakhonyo nedezinye saqasa zakomangungolawayo dlondle phula amaphika phuphu jobhewela kuthangane wazimpophoma bahladle mkhonto ancino kwazwa ngendaba siwelewela kuthangane hebo nyamalala kosomdabuko hebo babamkhulu umahlaba ithwale umagwaza ayiphekule washabana lochibi washabana logaza washabana londawana kwaza khumala amakhumala zasi thungatha mthungatha endlela ebukhosi sihlangisoma abezasi sihlangisoma ubukhosi bamandebele wena obusa hebo mbiwe bekuphika wena nyoze chongololo azanyanga zomthwakazi hlasile kwamzilikazi amachobana kwasimangele udosolo dosa ubukhosi benyuka dundubana nkusi bavava yathempondo simakhenkenene wena kumthwakazi bahlohlongwana wena wagwasa izitha zonke kunzi yavela ngesiphaqa konso ngedaba ubiwa kamadlanya haba ichotsholongwana kunzi bavava yavela ngesiphaqa hebenya amedlophu abakhona bashiya amakhageqila nyathela manyathela kanda phasi kakhumalo umgwagwa wezulu obadume esigodlweni uzulu wonke wamane walihlokomela thola lingenyisanga wonke beliswana uzwa ngedaba ethanda ubusana kanye kanti udlala ngomlilo futhaphe lwandle lwezansi kwazulu olengamumhla wakazulu khonto esizwe samandebele khonto kashaka lomzilikazi olentumbane langelaphuma lashona nendaba bubesela bhubhisa zonke izizwe makhakuzula dakha sitsha esathola ukhaba amandebele silule safihla umhlabana komandebele ulobhengula amawaba uqili qasha umasinda lobelele nasisingqila nganhloko uzondintamo inyathe nyama hetami manxeba hebinxeba lisembo liselo sikhule changa sithole isithole sidla abagena omfula siboya buphakami wababumqaba ngolongolo usemasibukani sigubundu silizulu okusibekela azwentaba inkosi kamdabudondwande intambo kamthuntu losibakuhle abathe beyiphotha heba benikezelana heba photha usedle hephotha usekethe isibane simnyama sokubabindela utshana buthi heba makhalikhali omnye beche begoba wathi ukuthela wasonda besizwe isondo lenkwe elibanthabe emlanjeni kosaqedwa hayi Lapho esikhona kathesi bantu bakithi yikho lapho kulele khona amakhiwa lawa abulala okhokho bethu kodwa lawo asefela lawo khonapha. So sithethina sizotshengisa abantu ukuthi khona loba kunjalo nje basehlula kodwa basehlulanga kuphela ngoba bakhona lathi esabadobhayo yibo bona ababalele khona. Ngike ngabona imodel esandlwana ngiyakwazi ukuthi amabutho lapha sekafika khona kulokubambisana okuthile phakathi kwamakhiwa lamaZulu loba babesilwa kodwa babambisana mhlabe lesikhumbuzo esifana lasenesi okusho ukuthi
amakhiwa lawo siyawanxusa ukuthi eze lapha sizobungaza sindawonye kodwa besazi ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Ngiyazi ukuthi khona abayazi imodel leyi ekhona ngalesandlwana baza ngifakazela ukuthi khona kuyini okuyabe kusenzakala khona ngale. So ke sithe namhlanje sithi gwaqa lapha sitshengise ikakhulukazi abantwana ngiyaphinda futhi ukuthi indaba yabantwana yiyo engikhulula kakhulu ukuthi abantwana bala nxa silabantwana laba kutsho ukuthi khona into yakithi isiphilile, into yakithi iza kuya phambili. Angazi ukuthi ungaba khona omunye umuntu ongabe lolwazi ngalokho okwenzakala la khona kubona ababakhona ongakwanisa ukuthi khona akhulume nje ngimnike ama-minutes amabili ukuthi nje akhulume ngendawo yonale. Angazi ukuthi angabe khona yini. Bayethe bayethe ezinduleni ngapho ngaba khona basele ngale phela. Hayi, so yi brief history yena lesuka khona apha. Nxa sesisuka lapha sesibuyela kuNdikimba ngale kade siku memorial yabelungu liyana ngale la abafakayo ngale. Kodwa ethi memorial laphana lapha esiyakhona kathesi okusho ukuthi khona thina nxa sifuna ukuthuthukisa indawo kumele sithuthukise lapha esiyakhona kathesi. Siqinise khonaphana. Siyacela labantu bakithi bonke abakhona apha ukuthi khona umqondo okhona omkhulu ngokuthi indawo leyi ibe indawo yethu, ibe indawo ezakwenza ukuthi khona loba nini la nini ibe tourist place. Isicelo sethu esilaso ukuthi khona ngabe ama resources ekhona kube kungamelanga ukuthi kathesi ngabe kuyagejwa konke la, ngoba nxa ukhangela kathesi mbona kuyagejwa igolide nje la. Kodwa but indawo yona la ithuthukanga, akulalutho olwenzakala la, kodwa abantu baphuma lezimali khona. So yena leyo sifuna ukuthi sinxuse kumbe sithi sikhuthaze induna yakhona apha, sikhuthaze ukhansela wakhona apha, sikhuthaze uMP wakhona apha, bonke ama leaders alapha ukuthi khona kabeze phambili sithuthukiseni yona lindawo esikuyo, ibe indawo ezaba yi-tourist place, ibe indawo engasoze ingene nje izinkomo. Kade sibhekani libona izinkomo ziyazihambela nje endaweni eqhakatheke kangaka. Hayi, angazi nasi ingqobe ngichiyela kini. Ngiyabonga. Hlonipha iziduna zakithi amakhosi ethu. Lapha esimikhona ngicela abafana livule lapha. Linganyatheli lapho kukhanya kumnyama khona la. Kuthe impi isiphelile. Amabutho eselele la. Abelungu basebesithi manje amabutho njengoba isigwagwagwa siwachithize kangaka azalondolozwa njani. Abelungu basebesiyabuya lekatapila. Babuya lekatapila bafika bavula itrench le nje balibonisa ukangale. Isiyale babuya lekatapila lecoal labo diesel. Bafika baba yendlala konke kusiya khona ngabona iyahamba iziye fika khona le itrench yena le. Bayigebha nje ubona inhlabathi le ingazani ilobumnyama. Bafaka icoal, bafaka ngabona labo diesel. Bafaka izidumulezana ke balayita zatha ke basebegqibela ke amathambo lana. So lapha esikhona la yikho sibili okulele amabutho ngale liyana imemorial yabelungu liyani lapha nesenzela khona inkulumo zethu yisikhumbuzo, kodwa lapha abalele khona kula. So kuyadingeka ukuthi singabantu siyisizwe sisebenzisana indawo yonke leyi, kuyadingeka ukuthi sigaqele ibe yi memorial site enkulu
sithathe lapha si-apply sivale konke la kungabi nomuntu ovunyelwa ukwakha lapha bese sizofaka i-monument la enkulu esingayifaka sibili ukuthi abantu babebuya nxa sisiza kiyo next time kungaphonga kungazani angithi thina ogweja nxa kunje so kungazani kulomqolo welitshe sesicabanga ukuthi engxenye njengoba kulamabhankari lezinga kungabe kulomkude kanti hayi yikho kulele khona amabutho la so ngamasiko akithi this should be the most sacred indawo ehlonitshwa kakhulu yena leyi lokuthi nje siyeqe nje sibe so siyakwenza nje ngoba ulwazi asibe singelalo ngayo kodwa kuyadingeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sibuye lapha sizoyilungisa kuhle yaziwe ingabi ngumgwaqo njengoba nje libona abantu baqhumela lapha baqhuma phezulu kwamadoda la amajaha ngeke ngathi ngomiminyaka silungisa umsebenzi lowo sahamba labo sibanda saya komasuku akokondiweni sathola usalukazi saphila umama Masuku pho mina ngilitshete umama Masuku la elitshete umlondo ayilami ngasendedesa ke khona lapho kugogo ugogo wathi majaha lihamba kanti hayi silungisa umsebenzi wegadade isalukazi sakhala inyembezi isalukazi sathi likhumbula amajaha abantu sengenzela inyembezi wayesekhulula ugogo wayesehlezi nje ethaleni lakhe wakhala inyembezi ubodlozi wayekhona wasikhalela inyembezi esithi likhumbula amajaha salilizela isalukazi sihlengezela inyembezi sakhala ekhalela laba abantu laba ngiyafisa ukuthi sonke kube indawo leyi ibe nxa ingasithinta njengendlela engabona usalukazi ethinteke ngayo engcenye kunenge okwethu esingakulungisa my children bantwana bami right impi esikhuluma ngayo bantwana yimpi okwachithekela khona isizwe samaNdebele angithi amahlabezulu umthwakazi ondlela zimhlophe amawundlu kamalandela amazinyane esilo sohlanga abakamzilikazi kaMachobane uChobachobele ngangoyise uMachobane yikho impi leyi abelungu sebefike babhaca for 3 years eMashonaland angithi they circled in Mashonaland bakha isizwe esasilobudlelwano lo Queen Victoria eMashonaland basebesithi kodwa bathe besuke eSouth Africa bezodinga igold lama minerals babona ukuthi eMashonaland kabasayitholi leyo nto kwasokuthiwa hayi vele into ihlezi uLobhengula nguyo hlezi phezulu komnotho welizwe leli so basebenza iqhinga elokusihlasela baqala ukutshontsha ucingo ngale kogudu le kule nduna eyayigcina inkomo zenkosi kwathi uyitshontsha ucingo lekhopha njengoba izinto ezisingela amagetsi emalokitshini lapha kulabantu abatshontsha incingo zekhopha induna elitshona induna yebuchabi khonale induna liyana yiyo eyatshontsha incingo zekhopha kanti ubusela bencingo zekhopha buqali namuhla yibo basidilizela ilizwe lethu wasokuthunywa kwakuthiwa ngubere kwathunywa ke umgandane angithi owaye ngumfowabo wenkosikazi uLozikheyi ukuthi ahambe aye kuthatha inkomo zenkosi ngoba makhiwa athe sesithi ubere sethethe ucingo bambopha bathi lecala bathi kabhadale ngenkomo engela nkomo yena base bethatha inkomo zenkosi yikho ukuhamba kwaMgandane esiyadinga inkomo zenkosi bafika ngale bathi ndoda usuchaphe umngcwele leli lizwe osukilo alisengelakini selingelamangisi lidingane elizweni lethu angithi ngoba kwasokule Jameson line kwasebesithi hayi ke sikunika imzuzwana lamahola ke Mgandane ukuthi uyechapha lwana umfula oyiwo odimarketa kumbe obalula ukuthi eMashonaland ingale umthwakazi ungakathi kwisilizwe lingakadiliki
base besithi hayi kodwa uyadelela umgandane uhamba ingazana uyahweda bamlandela ke bamdubula emini kungasiyompi kungahlonywanga bamdubula in cold blood kuyikuthi laba bazi okwempi impi yalungiswa kukhulunyiswana ukuthi sesisilwa ndoda kudiclare impi ukuthi ayisesisilwa labe gadla kube lama rules of engagement ukuthi akugadlwa kanje kodwa bona umgandane bamdubula engahlokozanga impi bona abengizibe bayihlokozayo yikho kukuqala ke impi isisuka khonale isisilwa isukela la phansi yazolwa laphana labana nxa sidleshangane Shangane center lapha on your left kule enye futhi memorial site I think ikhona enye futhi eShangane lizabona futhi ukuthi amabutho abhalwe laphana imbizo angithi likunanzelele amalokithi asekhwekhwe kanti kule maveni kule mbizo enye letho but even insukamini ayevele ngamabutho ayevele ebambe ngapha kakhulu eMidlands yiwo aqala ukuphatheka empini ithe isisuke eThangane ababhalayo abalungu bathi kwahlaselwe eThangane ngo3 AM kodwa empini liyana kwakulezi inhloli ezingabantu abamnyama ezebuchavi ezazihamba zingama batmen zichase abelungu yibo aba-aletha abelungu ukuthi hayi sebehlasela kuthiwa bahlasela 3 AM kulomgandane kule nkungu then base bebabona benza ilaha into yabo leyababeyenza ukugombolozela bayenze isihonqo lesiyiso babefaka izinqola bese befaka intunja zembhobho ezikhaleni lapha phakathi kube yikhava yabo kodwa okwabamangalisayo yikuthi elala phansi obabamkhulu bakunanzelela ukuthi isigwagwagwa ungalala phansi ngeke ngabona obhuti bami lapha babuyile obhuti libuyile lebazobhuti alibazobhuti bembona obhuti abanye lapha de bekhona kuthe sokuzokhulunywa nge-take cover anti isiyinto evela lamazipre Russia le Cuba kodwa babamkhulu ekulala phansi babesithi take cover lala phansi uhube ngesisu phansi uzwe esondele emntwini kwenzela ukuthi umbhobha udubule lakathesi liyakwazi ukuthi kuthiwa take cover yiyo lala phansi ngale kwakuyimpi ilokhu isiza lapha yikho kwaba lempi yokucina kodwa abastada izimpi bathi kabakwazi ukuthi kathi why sa-athaka isihonqo lesiyana ilaha emini libalele kodwa nje ukuthi imbizo yayiyimbizo ngabona futhi yayingakaza kihlabane labelungu kakhulu yathi hayi imbizo lensukamini njengoba kuthiwa isukamini but hayi thina singayiqondi imbhobho leyabelungu laba badelela kanti isigwagwagwa lesiyana iMaxim gun was a gun that had just been invented and umbhobho lwalo wawungakaza kusebenza umhlaba wonke lo wawungakaza kusebenza waqala ukusebenza la isigwagwagwa lesiyana esilombhobhodayo waqala ukusebenza la bawuthestela khonapho ukuthi uyasebenza so bantwana lapha yikho okwaliwa khona impi yokuqala linelifunda ngeThimurenga kuthiwa iThimurenga esikole emabhukini esikole impi yokuvikela isizwe sakithi ukuthi singacolonizwa ngabelungu yaqala la kumbe yaphelela la yikho lapho okwagcina sekungazani sehlulwe kodwa singehlulwanga angithi abadala bathi kule tactical withdrawal inkosi uLobhengula yayisitha i-tactical withdrawal bakwazi abezombutho ukuthi impunga ayiboni kugabha awulokhu siyaphambili le hayi buyele emuva uyistade ubususiyile ususiya phambili so i-tactical withdrawal iyasiqinisuke lapha yazi yaphelela ePupu sokuqedwe oAlan Wilson inkosi uLobhengula yasezani yasinyamalala it's a story for another day but leyi yiyo impi okuthiwa nxa isizwe samaNdebele
sicolonizwa ngama-British, i-British South Africa Company. Yikho lapha abelungu abathatha khona igunya lokuthi basehlule. Sebesibusa nge-rule by conquest. Bathi amaNdebele aseyizichaka zethu sebelotsha kithi ngoba sibehlule empini. Kabasela lungelo yonke into yabo sesibatshela okokwenza ngoba sibachayile empini. So imithetho yonke ebalula ukuphathana kwamaNdebele lamangizi elapha ayengokuthi amangisi ngegunya lalimpi athi asehlule. Yikho njalo sibuya la ukuzoyigubha lindawo ukuthi wonke umuntu olengqondo ukuthi kathi isizwe saya ngapi abekwazi ukuthi kwaqalisela lapha ukuthi isizwe singabi khona, kodwa kufuze kuphelele khonapho ukuthi isizwe siphenduke. Ngoba nxa usukwazi ukuthi kwaqalisa ngapi kufuze uzofika lapho ukuthi uzubekwazi ukuthi sizaphenduka njani wena ungakwazi ngali indawo. Angithi yikho sisenza lumcimbi ukuthi obabamkhulu la amajaha lawa ayekhalelwa ngugogo uMasuku, angithi yiwo aba i-last line of defense. Yikho lapha okwaphelela khona igunya lakho. Ungabona kungazani kule enye indawo abangazani bayakudelela, bangazani bakuphatha ngazani ngisichaka ungazani hawu kathi uzizwe ngazani awusiwo wala. Indaba iqalisa khona i-rule by conquest ukuthi hayi ubuswa ngowehlulwe. Kufuze entweni yonke umuntu wesindebele alotshiswe ngoba engumuntu obe ehlelekile, elezinto zakhe zonke ziqoqekile, elamabutho abehamba esilizimpi, elama reserves. Angithi ibutho linjenje i-mathematics siyayibona, kodwa kambe nje amabutho laphana ayefika 15 amaviyo lama departments okunye abanye omtshana kunjana wayengasiyo commander webutheli 1, wayeyi general ngesamanje. Angithi uyabelingana labo Valerio general amabutho wonke lana amanye uyabe sithi wena ingubo ilapha leli lilapha leli lilapha. Yes. Umtshana waye general commander amaviyo lamaviyo, kodwa ebucikweni bezimpi sezaliwa kusukela kwaZulu. Owethu umzilikazi kaMathobana nguye wayephethe ubungqondo bempi sibi obukachaka ngokwakhe. Waza labo lapha abelungu bafika babona ukuthi isizwe esinje esenelisa ukuthi kungela sikolo semetsi, kodwa sithi make sure ukuthi yonke indoda iphethe ihawu, iphethe imkhonto emithathu, iphethe lenduku. Konke lokhu kwenele bababale ngesibalo sabo, kube khona njalo futhi bafake le provision yokuthi nxa besiyakulwa bangaphelelwa yikudla, njalo lemkhonto nxa kuliwa ihlale ikhona. Kwakulezi indawo okuthiwa ngesilungu kukhethwa khona imkhonto. Yikho eMasungo kusenyanda, kwakule nyanda zemkhonto ezazigcinwe ezintabeni ukuthi nxa kuliwa izimpi zingahlabana ngale abantu madoda retreat sokulahleka izinto, kube lezi indawo lapho ababethola khona izinto. Okunye kokugcina futhi libe kwazi ukuthi inkosi loBhengula ngesikhathi sokubuya belungu i-army yakhe yayisi advanced, so kulamabutho awokugcina iviyo lembizo bathi kakhulu insukamini abasebenzisa imbhobho. Khona lokho kufuze libe kwazi ukuthi
so kusiyafika ekucineni inkosi loBhengula iarmy yakhe had advanced layo isiqalisile ngoba likhumbula ukuthi iRad concession liyana yayivele ithe ifuna imbhobhe ngu1000 Martin Henry guns kodwa kwasokulamaviyo ayesekwazi ukwenzani ukubamba umbhobho angithi ngoba yena vele uloBhengula wayela umbhobho futhi wayekwazi ukuwusebenzisa so liyabona ukuthi njengesizwe yikho indaba yethu ibuhlungu ngoba laba abasilisayo bayakwazi ukuthi ngaphakathi kwethu ekuzaleni kwethu iDNA yettu ile organization amfana uqedile wena ile organization asiba bantu nje amfana uqedile asisiba bantu nje asiba bantu nje ngoba nxa amadoda afika afunda ukuthi impilo eyinxa uyilwa lala phansi bathinta ababhalayo abelungu ngempi ka1896 yehlokeli bomvu benge ngashiya kwenye igroup base bekwazi ukwenza ama-bullets ama-Martin Henry guns ngomhlanga babegubha umhlanga bachise-ke isilver kwazi babechisa lani le-copper bathele laphana nje umhlanga uyabunja ulesikhala phakathi isikhala lesiyana sasisenza very good bullets yikho efumugwe laphana duze lenjeleli laphana abematopa bakaziyo kule ndawo ezingama-secret yikho uRhodes wehluleke ukusikhipha ezintabeni zematopa ngoba yonke into yayikhona provision ukudla konke lezi inhlamvu zazi kwakulemvutho khona phana okwakuthathwa khona izinsimbi inhlamvu zigaywa nxa kuliwa ngale babuyele futhi baye restock impilweni so into yettu esibangiswayo ngamanye amazwe ngezinye izizwe ukuthi si-organize siqoqekile njalo khonokho kwenzakalayo siyakufunda futhi lathi sizihlomise ngakhonokho kwalezo nsuku ngiyabonga Ntabazinduna kudala kwakungaje wena kamashobana inyanga bathi ifile kwaZulu kanti ethwase ngonyokana kampena ubanda balibande balushiya uZulu unyama yentini yawozimangele inkomo zaphuma ngezimpondo ngoba zavula inkomo zahamba umsitsini kaNyandana inkwane evele ngobusemdibini yala ukudla umlezo kobulawayo bayethe inkosi loBhengula yasenyamalala hey wasekuseni yasinyamalala hey wasekuseni yasinyamalala hey kona kudala kwakunganje umhlaba uyaphenduka hey wawubusomango lomselekazi hey kudala kwakunganje umhlaba uyaphenduka hey wawubusomango lomselekazi hey sawela woshangane saguqa amatolo inkosi loBhengula yasenyamalala sawela woshangane saguqa amatolo inkosi loBhengula yasenyamalala isondo lenkwe elibanda bemlajeni usiqobolo singangabatha sisanda uqobo sinendubo sinentobobo sibizokukathana asizidembulula sinendimisa walimi elade basidima besidembulula ibela likangongo logabane elikhangela depha ebela shabatha ngade unango emhlabungesiwe
nango undlela simazombe njengezobunyonyo udeka kamkhonto heba kangangenani ngasothile umkhonto heba ngahlala uhlahlela imeva heba liqothele elivimba esindleleni yasemasibukweni isijuba mithi usala isiphunzi babazwasana zinilelela inkonja lemnyama balamagaga hebu waba basebakhwapheni ephula amanzi ngamaphiko ithi waka kwayo yakela zisipene zimnyama athi bambeni yawela athi achiyekeni iwaka kwayo isondlo lekho helibade bupula helingajama badama heba kwabayisala umzanco omnyama. Yebo yiyo iMzilikazi Primary School ke le siyibonayo. Yebo abantwana beMzilikazi Primary School. Yebo abantwana abazasala sebesibambele isiko lethu ngokuzayo. Journalist. No, kabe ukhathana ifoni. Yes, ngicela ukuthi singasondeli ngapha. Singasithi sihlale phansi singasithani. Singasithi ngabakhamera. Isibongo senkosi uMzilikazi kaMathobane
ninjani? Bengifuna ukuthi nxa sengisethula izinduna ngizethule phambi kwamabutho. Manje amabutho angiliboni ibutho ukuthi seliyenga. Ngoba izinduna lezi kuthiwa zinduna ngenxa yamabutho. Ayikho induna engaba khona kungela amabutho. Izinduna esilazo lapho ziyingcosana. Kodwa abantu bazo baningi ngendlela eyisimangaliso. Ngizaqalisa ngenduna emhlanhlandlela. Induna uChief Mathe uGwabalanda. Sukuma baba bakubona. Induna le awathi ngemva kokuchitheka kombuso wakithi isichabalela imbizo lapha. Hayi, zawuyela emva kancane semphambanisa. Ngemva kokuhamba kukaMachobana inkanyamba emakhanda. Kwaba lesikhathi esincinyane lapho kwasala khona kungela nkosi. Umbuso wawuphethe nguGwabalanda. So lisezandleni ezimhlophe. Ngibe sengilandela ngenduna evele eGwanda uChief Mathema induna yenqama. Sisuke lapha siye eCholocho siyebona induna ubaba uGampu uSonkomose. Sibe sesiyagcina eZishabane kwakuthiwa iShabane uqala. Silenduna uChief Mafala uMachazi oendinaneni. Hayi amakhosi esilawo namhlanje yonala. Amanye angeke ngifike kuwo bazafika abanikazi bohlelo. Bayethe. Njengoba sizwile ukuthi lesi sizwe isizwe senkosi. Isizwe samakhosi. So kathesi ngizathatha leli thuba elokuthi ngisukumise abantwana abenkosi uMzilikazi. Ngithanda ukusukumisa abantwana benkosi uMzilikazi babonwe ngabantu. Angikafiki kubantwana benkosi uNobhengula, bathi ngizafika khona. Kathesi ngifuna abantwana benkosi uMzilikazi basukume abantu bababone. Bantwana benkosi uMzilikazi kuthi ukuthi abakho yini la? Umpururu phela. Awu siyabonga kwaba kaMzilikazi. Hayi singahlala phansi kwaba kaMzilikazi. Kathesi ngizathanda ukusukumisa abantwana benkosi uNobhengula ngoba inkosi uNobhengula yiyo phela ukhomanda wala amabutho esiwakhumbulayo namhlanje. Ngizacela ukuthi ngisukumise abantwana benkosi uNobhengula nxa bekhona. Abenkosi uNobhengula. Siyabonga. Nguye phela uChief in Commander wamabutho onke lalele la. Asoze sithole ithuba lokuthi sikhulume njengokuthi isikhathi vele sesidlulile. Ngizathanda njalo ukuthi ngisukumise isivakashi sethu esikhulu. Angazi babathobani. Engxenya umazi ukuthi mina ngubani. Wena ngongamqambu bani induna le evela kwaZulu. Wena ngongamqambu. Ungamqambu kwaZwidi. Okay, sanibonani ninjani? Siyaphila. Le nduna afuna ukuyiphakamisa induna yakwaZulu, induna isilo samabandla onke, isilo uMisuzulu kaZolithini. Induna uNdwandwe. Ngizocela uphakame induna bakubone. Siyabonga. Hayi angibongeke okandwandwe zizwe ukhululekile. Siyajabula kakhulu ukubona lapha uvelela kude khonale eKZN kwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu. Lo okade sukumile ekhuluma lapha umntwana wasekhaya la
umntwana wasekhaya lapho uJubane. uJubane ke uyinduna khona ngale South Africa ekhangela abantwana la khona ngale. Jubane sokumubikelela abantu. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Salibonani! Hawu anganangiliza. Salibonani! Ambongi. Ngingaboni lutho. Kodwa ngibonga ukuba khona kwenu. Njengesizwe izizukulwane zabantu ababili. Uyabona nxa nibhekile so lokho ngikhumbula kudala umzilikazi. Ngikhumbule kudala uLobhengula. Vala ngebheju kwakusho ukuthini? Kwakusho ukungachithekeli kombuzo kaMandebele. Lamhlanje obaba, lamhlanje omama labo sebefuna ukuzenza obaba. Obaba labo sebefuna ukuzenza umama. Angazi ukuthi ukuthini. Xa ungabe uvuke ekuseni uvuke ebusuku. Topa ibhrukwe likamama. Uthi uyavuka ekuseni umama ethi yatopa ibhrukwe ebusuku. Amagetsi njobane engekho kanti utopa ibhrukwe likababa. Sekuyini isiphithiphithi ezwela kuseqedakala. Hayi ayisikho engikhuluma ngawo. Ngiyabonga izinduna zami. Ngibonge isizwe sikaMthwakazi. Into engenza ngibonge kakhulu kuzo zonezi ingane induna ezikhona. Udumo lenkazimulo makube kuJehova. Isibindi senu masibe kuJehova. Livuselele isizwe senkosi uLobhengula nomzilikazi. Uyazi ngifuna ukutshela into eyimfihlo. Liyafuna ngitshele secret. Gaji. Ngiyazigada ngomzilikazi. Ngakutshela ukuthi ngisuka la ngapha ngathi ndamanga ngizofika kuBulawayo. Suka la eKhatshana kwaZulu khona. Ungaphuma eTabutabu. Nguye umuntu ongazi ngcono. Yikho-ke bafowethu la lilalele, lingizwisise. La sokufuna amadoda, sokufuna umama abalezibindi zokuvuselela isizwe sabokhokho bethu. Njengobani liyibonile i-Trent liyana. Asiyokudlala i-Trent liyana eliyibone laphana. Liyana i-Trent itsho ubulo kuwe. Uma ungayibona ungayizwanga ibuze ukeke indlebe zakho ukuthi uthini. Nxa kuthiwa vuka emaqandeni kuthiwa lina. Lamhla liginywa ngezinye izizwe. Hayi madoda angisoze ngiyesaba ukukhuluma. Hayi inhliziyo yami ithi kangikhulume. Ngiyesaba ukukhuluma ngoba bazambopha. Ngiyesaba ukukhuluma ngoba ngizafeledele. Hayi ngiyesaba ukukhuluma ngoba uzambopha. Ngiyesaba ukukhuluma ngoba ngizafeledele. Hayi uyabona lona ukuthi ngiyesaba ukukhuluma lwana ngangikho la. Ngesizathu sokuthi umzilikazi ngiyamthanda. Ngiyaxolisa-ke nanko ngizakuxolisa. Hayi lingamangali bafowethu. Kumnyaka ozayo sizabe si-advance okwedlula lokho kuthiwa ngesikhiwa. Kusho ukuthi lumgubho womnyaka ozayo uza kwedlula la ngoba u-MCA lomhlahlo sebeyinto nye. Amacebo wonke esizowenza ayafanana ukuthi siwenzela ilokuzeni umhlahlandlela. Amacebo wonke abazawenza ayafanana lokuthi bawenzela iGadade. So iGadade bafowethu ngenye yezinkundla enkulu kakhulu ongafanelanga lithathele phansi. Kodwa kule nto eyodwa engimangalisayo. Badala liyafuna ngikhulume. Uyazi kule nto eyodwa engimangalisayo. Kanti lenziwa yini ukuthanda into zabanye abantu? Ngoba kade salibani ngikhuluma salibani into esitshwaneni imoto alibani zigcwele inyama alibani siyazanda. Kanti lina lifuye kangaka inkomo lezo lizigodlela ukuthi lizazidla mhla kabani. Phela kulamuntu ongalankomo khona abaphansi kwendobani libhekile so. Hayi kakho. Kodwa singamemeza ukuthi hayi kulomcimbi wesizwe liyagodla izandla libuyele emuva. Ligodla izandla lesileke nje lokuthi lisinike itruck eyodwa
yokuthola udoti oya eMhlanhlandlela, itraka eyodwa yokuthola udoti oya eGadade. Kanti liyenziwa yini? Ngicela ukubuza, phakamisani izandla, ngicela ukubuza. Hayi, phakamisani izandla kodwa, lapha ngifuna impendulo. Sihlupheka kangaka, ligcwele isizwe kangaka, kuyini? Sihambe ngenyawo, lina likhona. Kanti ukuhamba njani? Tshelani mina mani lamuhla, ngoba lamuhla mina ngiyagcina kusaze ngavuka ngifile, asaze limbone futhi. Khulumani kahle, liyehlulwa yini? Khulumani mani lesabani? Libotshwa ngubani? Hayi bona ingasaqamba manga ukuthi liyabotshwa, indaba lingatsho ukuthi hayi aselazibindi, ilizwe sesalitengisela amatsholo. Kanti lisabani vele? Kanti kungani lingafuni ukukhuluma iqiniso? Khulumani iqiniso mani. Yes, I'm happy, not I'm happy man. I'm not happy, Papa Dad. Angicabanga la kanye. Yazi ngijuluka nzima mani. Yazi ngithele nzima njengomuntu okhutha isikhumbazelo. Lesathi isikhumbazelo. Ngasikuluthi emuva, asikwazi siyawela ngapi. Fana nalami. Mina ngijova inqola ngiyaphambili, abanye bakhupha isikhuni. Kanti liyenzani vele? Hayi mani bantu bakamzilikazi, abelizameni ukuba ngamadoda, abelizameni ukuba ngomama mani, abelifundisa abantwana ukuthi bengathatha ngezinye izizwe. Sizagcina njani isiko lethu? Selifundisa la, lendise la, andithi mina, andizwa mina. Kuyini khonokho? Hayibo, wazane ekhaya, nisesekhona, angikafi. Umzilikazi usesekhona kimi la. Alibani ngokukhumalo, lamhla mina alibani ngiyalitshela enye indaba eqakathekileyo. Lo alibani ngizalwa ngulobhengula, alibani ngilitshela amanye amaphuzu amabi, ukuthi kusasa ngiyavuka ngishele esihlalweni, ngoba lina lisafuni phela ubukhosi bakini. Liyazigoqa izandla lingamadoda, liya ngaphi? Tshelani mina. Hayi wenzilikazi kaMatshobana, hayi wenkosi yamakhosi bo. Hayi wenzilikazi kaMatshobana, ukuphi inkosi yamakhosi, mahlupheka kuleli lizwe kwenzenjani, mahlupheka kuleli lizwe kwenzenjani. Ngakhala nje lo mfana wetsholo angalitshela ngaphansi kwenduna yamathophula, enye indoda ithi yathi yona ijabula sengivalelisa, uyazi yamzonda indoda, uthi kamphume, sengiphuma futhi, kodwa ngiyayigada ngobuthi bami, ukuba mubi kwami, ubuya ngabantu, kodwa ngiyayigada, gathi, phuma ndoda, phuma, gathi. Ondlela zimhlophe, mawudluka amalandela, mazinyane esilo sehlanga, lina ondlela zimhlophe, abakamzilikazi kaMatshobana, uTshobachobele ngangoyise uMatshobana. Inyanga abathi ifile uZulu, kanti ithwase ngonyokana kaMpeyane. Inkomo ezavula, inkomo zahamba. Bathi utshani bude busemahali, bothi nyakana botsha lemtshaya amadoda. Lina besilo, sihlonipha lina ubukhona benu lapha thina njengomhlahlo wesizwe sikaMthwakazi. Inhlanganiso leyi njengoba lisazi isintu ukuthi kuyahlahlulwa, kuyadingwa indlela ukuthi abantwana balahlekile, isizwe silahlekile. Pho umkhombandlela lo mhlahlandlela wokubutha isizwe uzavela ngaphi? Yikho okwenza ukuthi linhlanganiso ibe khona. Kayisiyo inhlanganiso kaNcubo ematshetsheni, inhlanganiso yenu edingayo ukuthi kanti isizwe sikaMzilikazi asithiyela inkosana uLobhengula saya ngaphi, kasidingwe. Kanti abantu bangikhona indaba bekhanya ingazane ekuhlaleni kwabo badlala uklubhu, bahlalela eceleni, indaba izinto zingazani ziyabehlula. So inhlanganiso leyo ngeyenu, kayisiyo kaNcube, kayisiyo kaVodloza, kayisiyo kaMakhumalo, kayisiyo kabani, ngeyenu. Iyadinga ukuthi kanti isizwe kuhamba njani. Yikho silapha sithi thina kasizeni ukuzogubha lapho okwachithekela khona isizwe.
Siyalinxusa ngobukhulu benu langobuncane benu. Sibonga njalo ukuthi abantwana bakamzilikazi bakhona. Njalo labantwana benkosi eyalawula leli ibuthe lalala lapha uLobhengula bakhona. Lamakhosi lezinduna ezinye oyisemkhulu yibo ababelawula amabutho lawa alele lapha. Siyabonga kakhulu ukusekwa yini njengenhlanganiso. Kodwa linhlanganiso iyaphemba. Iphemba umlando wesizwe lendlela ukuthi sihlahlule sibekwazi ukuthi kuyiwe ngaphi. Sithi thina ngcono sizoqalisa la eGadade engcenye umzila singawuzwa. Umzila singawubamba ukuthi isizwe singabe sithi ngaphi, singasibutha njani. Ngakho siyacela ke lamhla lapha ukuthi sisuka lapha sakhuluma labafana abakwazi izinto abama WhatsApp bavule iWhatsApp group. Nxa ule phone ele WhatsApp sicela ukuthi wonke umuntu elapha angene egroupini ekhona. Nxa uthetha amapicture upost, nxa kulento oyibonile engahambanga kuhle uyikhulume, nxa kulokunye ofuna sikwenze kuhle ngomnyaka ozayo ukubeke, nxa kulesitina sakho sithiwe kwenye indawo ubone ngazani next year ungasiletha lapha sizasisiza uze laso. Angithi sithe siqalise ukulungisa ngoba sizama ukulayitha umlilo owacitshela kulindawo. Yikho sikuzamayo bantu bakithi. Njalo akusikho ukuthi thina yithe sihlakaniphileyo, yithe sikwaziyo, hayi. Lina sifina lina sicela lina ingqondo zenu lokuhlakanipha kwenu likulethe la silungise izinto zethu ngokuhloniphana langembeko langokuthembana. Angithi abadala abaqalisa lumsebenzi baphuma lezi nqumo ezithile abacela ngazo ukuthi bacela ukuthi nxa sisebenzisana sizilandele. Angithi sizame ukuthi sakhe abathi ngesilungu ngama-values obuntu bethu ukuthi asincedisane nini njengoba sikhulumile ukuthi impi ithe ichithekela lapha. AmaNgisi athi amaNdebele sesiwanqobile, sesizababusa njengezichaka zethu ngoba we have conquered them. Bakha imithetho yelizwe. The Constitution of Southern Rhodesia was built, yakhelwa phezu kwesivumelwano esenziwa eVictoria evicti emaVictorini. Bevumelana ukuthi ilizwe leliyana singalithatha, sizalenza ngalindlela, silenze ngalindlela. Wena uzathatha okungaka, mina ngizathatha okungaka. Abantu bangikhona nxa bethi bavusa amakhanda njengoba sibatshayile kasoze sibanike ilungelo abathi ngesilungu i-franchise eyokuthi babe lelizwi elizweni labo. So yikho sisithi thina kasincedisane nini ukuthi laba bathi basehlula kambe singakususa njani ukwehlulwa. Njengoba sikhona siphila uNkulunkulu esigcinile, sihlanganise ingqondo sibone ukuthi singakulungisa njani. So ngiyabonga ukuthi libuyile, siyabonga thina singumhlahlo wesizwe sikaMthwakazi. Sicela njalo ukuthi lisixhase njalo ngobunengi benu. Njalo kungabi ukuthi lo ngumsebenzi womhlahlo, lo ngumsebenzi we-MMCA. Hayi, siyacela bakithi ukuthi wonke umuntu olapha asuke ayetshela omunye ukuthi isizwe sakho siyakudinga. Angithi isizwe sakho sithini? Siyakudinga. Sidinga ukuthi ubuye lawe uzosivuselela. Kudala sisaqalisa umzabalazo besilamadoda, kambe akulandoda lapha engasitalisela ingoma bakithi, engasitalisela ingoma. Ikhona yini ingoma? Indoda engasitalisela ingoma yakithi ngingakavali
olengoma yakithi, olengoma yakithi, olengoma yakithi, olengoma yakithi bantu. Buya mdala wami, buya mdala wami, ngiyamazi umdala lo kade ehlabela. Namlela Gasan, namlela Gasan, namlela baba, namlela nampa bafubimbu, namlela Ndwan, namlela Gasan, namlela baba, namlela nampa bafubimbu, silos Gasan, silos Gasan, namlela wena, namlela nampa bafubimbu. Washali kotungan, washalungwanil, aiswane somaut. Wandamlela ndwan, lela nampa bafubi. Soki kotungan, waki ungwanil, aiswane somaut. Namlela nampa bafubi. Besangotumul, besangotumul. Hamba wempala, namlela nampa bafubim. Besangotumul, besangotumul. Hamba wentundla, namlela nampa bafubim. Kiyangwana, kiyangwana. Aiswane soma, namlela nampa bafubim. Kulala. Wena ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani? Simanxeba sinje, ukhuluma wena ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma wena ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani umuntu ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma wakhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani sho abantu bakhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani simanxeba sinje? Ukhuluma kanjani? Siyabonga bakithi, siyabonga kakhulu. Angibingelele sizwe sakithi sikamzilikazi kaMashobane namaphethela. Ngithi sanibonani nonke. Lo khulumayo omi phambi kwenu lapha endaweni yeBurgley of Gadade induna uThulani umgoqo uDamani umvalo onenkosi emahlabane umzilikazi kaMashobane. Thina salukubusa ngamabomo sathi akubusa isigwegwe sikaBingeni. Thina bakadonda weziziba ngomthwalo wakwamabaso. Thina amantungu amahle ondaba ezitha sithokoza kakhulu. Angibonge ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume phambi kwenu bantu bakithi ngizethula. Ngiyinduna uThulani umgoqo wakajubane owangena ezicathulweni zenduna ubaba uGumethe engicabanga ukuthi niyamazi osowashiya la emhlabeni. Ngase ngena ke ezicathulweni zakhe ngisebenzisana nezinduna zesilo sakwaZulu, isilo samabandla wonke, uKing Misuzulu kaZwelithini. Ngiphakamisa ukubonga nokuhlonipha, ngihlonipha nonke, ngihlonipha izinduna zomdabu zakithi ezithe gwaqa lapha phambi kwami. Ngithi ngiphakamisa ngihlonipha kakhulu izinduna zenkosi. Induna uFuyane okuyinduna eseke sathi ukuxoxa kancane iminyaka edlule yangibonisa ukuthi iyabahlonipha abantu. Ngiyakubonga lokho. Induna engihlonipha kakhulu, bese ngiphinde ngiphakamisa ukuhlonipha zonke izinduna ezegwaqa lapha phambi kwami ezomdabu. Ngithi ngoba ngeke ngizibize zonke ngezibongo, ngithi ngihlonipha nonke izinduna zakithi. Ngiyujubane ngumfana wenu umabizwa asabele eningangithuma at any given time ukuthi mfana gijima ukwenza into ukuthi ugijima ukwenza into ukuthi endaweni ethile. Mina ke ngumxhumanisi wesizwe
sakithi samahlabezulu nesizwe sakwaZulu okuyilapho okudabuka khona inkosi yakithi umzilikazi kaMashobane lapho ayi general khona engithemba ukuthi sonke siyakwazi lokho. Ngiphinde ngihloniphe futhi le ndawo le esikuyo eyayiholwa inkosi uLobhengula kaMzilikazi okunamabutho akithi esihlangane ngayo namhlanje alele lapha kuleli igceke leli. Ngithi noma kwenzeka eminyakeni eminingi edlula kodwa bese ngithi mina awehlanga lungehlanga noma kwenzeka kudala. Ngithi dudu yini nonke ngoba ngiyazi inhliziyo sasebuhlungu amanye amanxeba awaphole ebantwini. Kodwa ke dudu sizwe sakithi angeke ngibe mude kakhulu. Ngizothanda ukuphakamisa induna engihamba nayo okuyinduna yesilo samabandla onke, induna uNdwandwe ebuya le phansi kwaNongoma, okuyinduna engisebenzisana nayo kanye nezinduna zonke zesilo ezise South Africa mangabe kunezinto ezenzekayo ezifana nokuhwebhana kwabantu, ngoba niyazi Africa ngithemba sonke siyazi ukuthi kuphilwa kanjani eSouth Africa. Kuhamba hambe kube khona ukuhwebhana ngendaba zezinophobia kubangwa imisebenzi. Ngalokho thina njengabantu ababe besemzini yabanye abantu kuyefuneka sifike siubamba umthetho masilekelizwe. Kodwa manje ngezimo zomnotho abantu basuka bexabane sebebanga imisebenzi kugcine kuchitheka igazi bese kungenelela zona izinduna lezi zisebenzisana nami ngumntwana walapha ekhaya ukuthi sikhuze abantu bengaze belimazane bebulalane bengabantu banye. Wona umsebenzi esiwenzayo lo ukuzama ukuhlanganisa abantu ukubabonisa ukuthi siyinto yinye thina siwuZulu, thina siyisizwe samahlabezulu. Ingakho kuthiwa amahlabezulu kuwuZulu okusho khona ukuthi izinto yodwa. Ingakho ke le nduna engizoyiphakamisa manje induna esisebenze kakhulu isebenzela isizwe sakithi, zama ukupholisa imisindo. Umlilo mawuthuthu uyabhebhetheka sikawubhula siyizinduna kungakafika abengalo yomthetho, ngoba abengalo yomthetho beza emva kwesigameko o isehlakalo sekwenzekile, kanti induna zikuground ziphila nabantu. So mangabe sekuvela ama problems memeza zona lezi induna lezi. Ingakho eze lapha namhlanje ukuthi azobungaza nathi usuku lo namhlanje, ngoba naye ezitshela ukuthi la kusekhaya. Ngicela ukuthi uphakame inkosi. Ntabazinduna wena wendlovu Sanibonani. Angazi noma laba lapha ngasemotweni bayangizwa yini. Yusuf. Yusuf. Bala mfana siyakushaya. Bala mfana siyakushaya. Siba bala siyakushaya. Siba bala siyakushaya. Bala mfana siyakushaya. Hello Tesa. Wemba. Hello Tesa. Wemba. Sebesa eharani. Wemba. Pathohlelo ngibonge ngithobe kakhulu enduneni zakwethu ekhona nami njengoba ngilapha ngisuka phansi kwendlela mithi ngiye ngakhuleka lapha esigodleni kwakhangela okungukuthi namhla ngizabe ngilapha emzini wakwethu. Kungakuhle okungukuthi sengilapha nami ngicela kwabadala okungukuthi bayaphakame nje abesilisa
nami ngikhuleke phela komdala sengifikile lapha bangethulele igqoko ngoba ngikhokhobanga mangisuka ekhaya wena wendlovu wena wendlovu bayede umgwagwezi leliphezulu umpondo zami lenkomeni bazami lenjeni sasekhumula amagodo okubhemela isihawu siyinkonzo bayivunile ivunywe ngabaphansi yavunywa ngabaphezulu yavunywa ngabamhlophe yavunywa ngabamnyama bathi udingizulu seyenzile indaba enkulu ukhuze impi yakhe yena kwanjengodadewabo uSimiso wahlasela ngemkhonto ngolezalo emkhontweni wahlasela ngamahashi ngobengasemahashini usumayedwa onjengelanga usibalumilodwa madoda lapha kuthesuthu intulwane oyedwa ongaluthintayo umlomo wedwa sokumkhulume siyibonile imilomo engambili iyavunana phakathi kwesizwe bevunane kazibhebhu hebele nohamo umkhipembi nesitesheni kwaceza kwangena yena unhlamvu zamdela kwaceza zashaya amagatsha emithi wena wendlovu wena wendlovu bayede silesikhulu ngiyathokoza ngahlala badala angibonge kakhulu nami angizukuba mude ngibingelele kobaba bonke induna nobaba bonke omama bonke abakhona phakathi kwethu ngibingelele kubo bonke abasha ulusha lwethu lukhona ulusha ake ngizwe phela lukhona ulusha awungathi ulusha lokho bakhona omama hayi bakhona omama khona insizwa ake ngizwe ngamakhwela phela ngizwe ngamavidiyo ukuthi ukhona insizwa namhlanje lapha kukhulunywa indaba enkulu nami mangifika kule mkhosi mangizwa ngenduna uJubane umkhosi lona ofanayo kakhulu wenkosi uNobhenula okuthiwa kendlunkulu yakithi nguLobegula bathi nguLobegula owathatha ubukhosi phela emva kweshingishane umzilikazi kaMashobane kwathiwa-ke ngabe osephethe esikhundleni sakhe uLobegula yini ukuthi bathi-ke uNobhenula manje engithi nami kule mkhosi sizwe sakithi bakithi abubuyi ubuntu ngoba lamabutho okukhulunywa ngawo okuthiwa phangalala lapha kule ndawo akusikho kungukuthi babe phambene emakhanda uyafana nokaJeninindi omnyama ongabende bezingwe nobezingonyama unqaba labhukuza intuthu mama ngawusuthu lapha esandlwane kwakunjalo amangisi abegasela ubulokusha amangisi ukuthi abeho ayekhokhelwa umama namanje okhokhelayo kuse umama uQueen Elizabeth kodwa nje abegasela nje emzini yamadoda edla umbuso efike udla umhlabathi manje-ke singeke sakwaba nakho ukuma okuhle uma singenawo umhlabathi bakhulumile ozakwethu nabafowethu abaqeda ukukhuluma la bethi kuyofaka le ndawo ibiyelwe ngoba izikhonkwane sekuyona amagugu ubuzwe bakwethu ibone sisele nabo kuphela kwathathwa konke kithi ngisho imfuyo yathathwa kwathathwa yonke into esasinayo kodwa sesisebenze nobuzwe ukuthi singobani phela uma uyibiza ngokuthi uyindebele lapha uthiwa hey akusiyo indawo yamaNdebele le uthi ngumZulu lapha uthiwa hey akusiyo indawo yakwaZulu le indawo yakwaZulu angithi amangisi ayenigasela nje lapha ngoba ayazi ukuthi sekufika indlu yamandla phela umthetho wakhona amaZulu sizenza thina ukuthi sithandwe ngoba noma ngabe uyasithanda thina sazi ukuthi nje kwaZulu indoda iqemi
intombi eqomayo. Sinayo nje inhlonipho enkulu manje-ke, kodwa nje futhi sesidiniwe, sidine leli butho elalala lapha. Ladinwe into eyenziwa ngamaNgisi. Umfowethu okade echaza la, ekuchaza lokhu kungukuthi kwenzekani, mase belanda inkomo zenkosi, sebefika bethi usuye iqingcele, besho khona la ezweni lenkosi. Bathi usuye iqingcele, konke okufunayo lapha akusekhona kwenu, sekungokwethu. Bajika lapho futhi bayibulala induna, lathukuthela-ke ibutho, layithela nonini, lavela bhubha. Manje ngisho ukuthi bakwethu siyafisa kulesizwe esikhulayo ukuthi asizazi ukuthi impela singobani, futhi mina ngiyakubona lokhu ukuthi kusemzweni yabo. Manithinta lezi inhlabathi kuthinteka imizwa yabantu, kuthinteka amagazi abo, ngoba yikho ingane engahlala ngibone omama abadala kakhulu lapha, ngibone obaba abadala kakhulu lapha, kodwa bayinikela ukuthi babe khona noma izifo zikhona. Khona zonke inhlobo yezifo namhlanje, yoshukela, konke ukufa ongakucabanga, kodwa bayinikele ngoba kuthinteka imizwa egazini labo uma kukhulunywa ngokhokho babo abalala lapho. Bengifike mina sengathi bakwethu bekungeze kwaphela. Ukusuka manje lento ayenziwe impela, futhi asibeni bantu banye. Amabhoda lawa khona washo lutho, kodwa ukuvela kwamabhoda enziwa yiwo amaNgisi, ngoba ayengafuni thina abantu sihlangane sibe abantu. Kukho konke lokhu namhlanje kwenziwa ipolitiki, ukuthi noma abantu la besuka bela eMzansi, mabelapha nje eGauteng eGoli, abantu bakithi la babizwa amakwelekwele. Kodwa thina nje uma sinabo lekhaya bayakwazi lokhu kungukuthi aze kwenzeke. Kade-ke isilo siyokwemukela incwadi iyaso isitifiketi sokuphatha eMabhida, liyazi ibutho likaMthwakazi lalikhona, akaze libizwe ngekwelekwele, futhi aze libizwe napasi naspesheli, ngoba lalingabatwana basekhaya. Manje sithi-ke kodwa lokho siyakufisa ukuthi kwelinye ilanga, kodwa ngithi mina ngelinye ilanga inkosi yobuya. Angeke kugcine kunje, ngeke kugcine kunje ukuthi siyogcina njalo lokusiza. Masiza ngapha kufuneka siyolungisa amapasipoti, sivusele amapasipoti, ngoba size sigcine singabangcwabi nesibathandayo bethu lapha ngenxa yokungukuthi kufika ukufa. Sibe buhlungu nje ngoba namhlanje silapha nje inkosi yesizwe samaNtunga okuyindlu kaMzilikazi esinayo lekhaya, iye yahlengulwa zigebengu zayenzakalisa, yasweleka uKhumalo lapha eYutrecht kunye noNdlunkulu wakhe. Kwasala umntwana emotweni, sizwile ukuthi behamba eya lapha enkosini uMlifi eNquthu, njengoba bengabangani abakhulu, kodwa nje besikade sinabo ePitoli ecaleni lelikhulunywa leNgonyama, besikade sinabo futhi eKatlehong amakhosi, ngoba sihamba sihlala sinawo, kodwa sakuzwa nje kwasiphatha kabi okungukuthi nenduna nje ngoba ilapho uJubane sisazobuya futhi, ngoba sizwanga ukuthi inkosi izotshalwa nini, sibuye siphikelele khona kwaKhumalo. Sibe buhlungu kakhulu ngalokho, inkosi ebihlakaniphe ngendlela eyisimanga, ebibathanda abantu ngendlela eyisimanga, kodwa nje-ke kulokho nakho siyakubabaza sizwe sikaMthwakazi, ngoba inkosi ingiyalapha endlini, iyalapha endlini kwabo kaMzilikazi elokuya bukhosi obulapha bakwaKhumalo, ngoba kuyo lendlu ngqo ayikho into eyenziwa lapha kwaKhumalo eYutrecht ungekho lo muzi wamaNtungwa ola kwaMzilikazi. Engithi ngalawo mazwi nje konke lokho ngiyakwedlulisa nje kungukuthi nami ngubabaze, ngoba sikuzwile, asikuthokozeli ukuhamba kwabadala bethu, ngoba izwe ngeke libe yizwe masingenawo amakhosi. Nalapha nje siyakufisa futhi siyakushushuzela ukubana kuhambanga umhlokombana, ngoba umengameli walapha uMnangagwa
wayeseshilo ukuthi uyafisa ukubonana nesilo samabandla uNkulunkulu kwasikhumbula kodwa namanje sisethemba kwindlulamithi kungukuthi ngoba siyafisa ukuthi indlulamithi izogcoba namanje ibutho laKwaZulu sele nje ngenxa yokungabi namapassport belifisa ukuba kulo mkhosi namhlanje kodwa kokulandelayo ngithi mina lo mkhosi ngelinye lamalanga sizofika nje singamabhasi mhlawumbe awu5 size lapha kulo mkhosi sizokhumbula lamaqhawe uma nje sisaphila kuzokwenzeka lokho ngiphakamisa-ke ukubonga okukhulu enduneni uJubane enduneni zonke nangendlela nje enisemukele ngayo bakithi ngiyabona nje ubuso benu ukuthi buyajabulela ukuba nathi nami nje ngiyakuthanda kakhulu ukuthi ngibe nani lapha ngikujabulele kakhulu ukuba khona kwami lapha awuthi nje nginibonise ukuthi ngijabule kangakanani. So if you want to set it, Mike. Okay, set it.